boleh dibangi pas suki gajiku boleh di Facebook nah. Apa kali su? Sasi tengah sote mangantri. Papa dia kira roman ya syok dulu. Oh mana syok? Tidak loh Aga. Kita dulu tuh nih sedeu. Aga kuana. Ilo kamparik ku agak-agak. Agak-agak. Jadi gaji itu boleh di Facebook. Ay gajian dah bapak na so. Gajian nak. Ya ga Edi. Sisi ni. Kau seku mikitu. Nak baca list pangeli datai. Atau ratu sebut yang ngelian data si bulan na si sebut penghasilan na. Ajak nak ada data ba. Lajar lagi di nanak nak kena cubolo. Nak memang harga sukuru nama kun rai. Iya kalau pare kau dah hisab bukan nak kana sabari. Ya kue lo kumai gambar nasyo, lau kuma potere na pambaluki, jak nama Facebook. Napal itu na jaji lo umrah ko pakit din kalina. Mahata mote itu kenapa di sisi gaji kama saya mutapayo lo umroh. Tabung idolo, jak mutapa mangelia mana ngirata itu. Jadi sambil mutabut-tabung itu gaji mak nasyo boleh di Facebook. Baca toy garis nasi Pak Ustaz surah Al-Baqarah ayat 122. Tapi sabar apa tu tahu Tapi kena mulai sabar elok kumagati surat tanah yang balu.